Dreško, druga sesija i... Moj prvi sat vremena, ko bi rekao da to na pomostu možda bilo toliko naporno. Bilo je zanimljivo, imali smo neki problem, olabavilo mi se sedište. Sad još ne znamo šta je, trka na barskoj stolici. Ludilo. Sedište se očvapilo i vozi se konstantno bez kontakta sa motorom. Pa čak i navlaka... Ne, navlaka je nebitna, da li je suđer ili koža, ja preko ovoga ne osjećam, ali kao da vozim na, ne znam, balonu vode, tako. Da ti to možda olakšava posao? Ne, pao sam čak i na jednom mestu. Više puta sam morao da produžim jer ostalo nisam mogao da... Da, ne mogu da napravim ugao motora iz sebe, jednostavno nema kontakta. Sa rasporedom težine i pritiskom na podlogu. Zanimljivo, dobro, igrate se, dobre? Pa, oni koji smo sada, gledao sam kilometri iz svoje vremena, mislim da je prosjek negdje oko 53, što je daleko spolio da oni smo vozi na kvalifikacijama, ali je i dužo daleko veći. Sam jedan krug, tipa 51 nešto da sam ga snimio, to je kad sam imao sreće da nemam nikoga. Da nije bilo gužbe. Jer ovdje smo se malo na tu temu razgovarali, 52 bi bilo optimalno, da može stalno, ali 52 je nemoguće voziti stalno. Vozači nažalost nisu slušali briefing dovoljno pažljivo da ostanu nas svoj nekoj svoj putanji, već samo što smo malo brže se pokušavali tu i tamo da se sklone, što je zapravo samo remetilo situaciju. Ok, Dreško, hvala ti. Vidimo se kasnije.